Akaswani Churchanpur ngai khete na vekun chibai kahon buk masahi Nitinga nek tom song ana sem to haulim na neidi nga kisa hi I haulim na ipan pa ding dot na masapian ding na nangma namin le na khosak na dante abukimin na hon hil thaidiam kimin di swan hawa hi a ka khosak na kanek zon nai le sammet a hi sammet a family in kwan chom ka hi ka veng ka om nai le dinga road veng nuam niulam ka a hi in kwan nga ka hi wa ke ka ji le ta thum to hu cha khosa ka hi wa hi ki pa hwai e samme ta nek zong ka hi na chi a yai kya na nek zon na hi hiam a hi keile to ba na hi samme na nek zon na chikkuma ki pan a nek zon na nanapat a hiya hi sammet na kya kinga ka hi wa ador kabol a kadorom namuna il hebron veng niulam ka a hiya kador mindina hebron her kachi a naute ta te neu lai alian pen le bsim lel a hi a hoi ja kaun hu thei om nai lo anula hi cha housewife in na sem now school kai te en kai in na to hu cha oma ja kin ke sep ke kinga a hi yai kanek zon na kasam me te le sang khat zakwa som kwa le nga kuma kana pat hi ta a hi sa pau kamal bang non zanga le khasiam pi khat ho na hi ya le khasiam le siam lo thui lo in sa pau kha ei pau bang banga hongdor naw pangte kha ei pawai ho pi chan ho pi ut lon dong ut lon sap pa wai ho pi chan dong pa pon na zong sang khasim dan ka hi om thei thi lei ve mo pasal sammet a sum dong nek zon na bol na hi a tu lel takidon muna I khopi sunga pasal sammet I om thei zek ta a tua bang anek zon na sang ei sing tang mi bang za bang phazoding na hi wale ei sing tang mi chi tu atang pin asammet kha bihari te adini ko ya bihari te lo lamka sing tang mi te tu lelle na som thum le nga vel khong ka phau a he tam phap ban ma ta nei ve wa mo ai le twa som thum le nga pasal sammet ei sing tang mi om teng la ka nang abang za na hi khadia sammet pan khetu ei sing tang mi te la ka na hi kha ke le kwa hi di ei sing tang mi sammet som thum le nga ka chi tu asalun na sem doorbell yai beauty parlor lam hi loina mo pasal sammet na bu ka sem ka hi wa ke kha ei sing tang mi te la ka a pan khetu ka hi sang khat zakwa som ko le nga kuma kana patahia wa line ke kya ka hi a sang ni kumvel khong a kipan a hon zom wa a hoi ve mo kol le vai te khong ina sumdon na azat thoi chang amy le amy ei sing tang mi ma ki dor to thei mo hi ei sing tang mi te kha ko kha ana sem seng lo ka hi zo som thum le nga vel om mi chi tu mi teng nam ngai na naun nei ta un huana sap tuam vai asoma khat pete kyang imet ke dia chi bang huana isi changal te ke met ke dia chi khong a ei ming kingai nat na hong lian lo ma ta in vai te kyang kha atang pi thua min na un non lobun hilile ei mi ten sem seng lo phot ka hiu a hina na sephi a hoi lo ma a sam met ichi bang le poi mo lo met ke mong leng kul vek di email teng bang le dog zo lo thaya kho ya la kul the hi mo na khi lo ma engine etsana dia yai te house go pun chin changkang lo ta un sammet non lo chi om lo chin pasal naw pang khadong pian le tu kanek zon na khatang ki belap dei ve chi khangai dan kinin naw ngek piang tung khong bang pakipak ta a he sammet na nek zon nai na nei a twa sammet na na sep pen na lung lut na sia kan hon sep khia ka hi ya atungina kalung lut nai ke ya le khasiam lo kai zia kin nek zon nang tuam lampi tuam kana dap a carpentry workshop akwanin hi theilo zugalia kwanin har lo ka ichanga ka u te khong ko mu na zia ka sammet na doorbell in anaw te khong na met ka hi zia kin ut ma lo ka hi le hunong pai hi hong so thia hi ina tu chiang in tu nuam sakin ka sak tho ta ki pa huai ka sa inek zon na ma ikipya pi di ma hi mo dena na hon gen bangina kum sang khat zakwa som kwa le nga kuma ki pana pasal sammet anapanta na hile kum som thum pial bang phating a hita amo a hile nang nuaya
ichi hiam nanga kipanina pasal sammet sin hia a om ta ya atang pi thuina mi hil le sin sakchi te kha ahak sama ama hia hi lom kana nei se ka I tu ni chiang ina ke ya kipana in tuan khia ana sin siam chidiam hi theisa hi le ke kianga maingal na hong sin khia mi nga bang aphata wa hi sin sak tu hoi ma khat leng ana hi nei ve mo dot na ba nai pai to dinga tu march kum sang ni som ni lenga a idinga itulel din mun in pasal sammet naman bangza ahia khat ve meta nakipat tung kumin bangza nala a ka kipat tung sang khat zakwa som kwa le nga in cheng thuma hiya wailain ka in bahara le zakhat hi a tu in som nga hiya mi khat men man in bahara le sang le zanga hita hi ke khai yai thau ta mo ki pa hwai zela abani pai to dinga nana sep ni khat sungina mi bangza sam nat met ke tang pia ka sammet tam ni pen ka chiam te mi som sagi le ni a kameta hilile tu chiang ina tang pi thun ni khatina mi som thum to som likikal khong kamet gi ge sammet kya hia nahi ahi keile thildang hi keile nadang to na kopia sammet kya chi de mai dia mul kya chi khong mul nei chi ki hiloin ki siam lo de ai ding a sumlak dihialina akinal ke awazia kina sam to kisai sammet le avom lo nu ahimaya huana sammet aidin din na ki gim chi jakin massage chair kane awaile ka service kom thowa tu lel na huai na sep kha mesina hi ahia abukim non lo jakin minute som thuma som nga khong kala a huai to pangkho ma hi ni na nial ka hi na in kwan wana ne khop deu na mu khesel na wa ipathian he pi na amu hidike yotu ni tan pha kitop san lo hoi kisa in kisem sem the chamma pa hoi sela do na ban ipai som to dinga itule tu tin mun etin pasal sammetan nek tom song te din mun bangchi bangin namua hoi ma ama hin ka the kalom te khong ba le ka ena hong ki vok sang to ma ma hin ne lelam et sa na di na kwazak da lo din gel le hang samme tang ki panun kum khat kum nyan hi un gari ne wang tai pa zet wi lom te khong le mo wayom dan tu hoi a hi chi pulak na achet na khat hin ka the si thwai het lawe ve ma ai le no sammeten a poimo na ni kha in na ki the hia I kho tang in khwa poimo na ken ni dang pe ka pan kana gen ge tu ma ni ki to del I chi pen kha nam khat I na gen chet na khata hiya mani ki to del thailon bang ma en sem hi keile hang imi aking aden di ziakin mani ki to del na nak poimo lo ma ama akahiu hoi zia ka ko ten samtu ni tana eimi samme tom nai lo hilang bihari te khuta kinga lai de wai tumi thunwa ya om chi nai mai eimi som thumlenga vel pha in vai te ami asom nga bang wa lai do zia ka arep to ki sai kha en ki control zone ai lo dot na ipai som to zel dinga na next zon na pasal sammet na buk na ne namuna ni khat inda kalbang sa sung hun sang bezel tang pin ni khatin da kar som le khat ka zangi ge sim jing kalbang le thobai ma ngai de mo thobai gi ge da guk le kim kha ka timing ya ni tak lam kha ni pi le phal bi a ki hena ni pi lam chena da guk tan khong da ngale kim tan khong a hiya wana phal bilam chena da le kim da nga khong in kapai zel hilile ni pi phal bia jing kar tu atang pina da guk le kim hon te so ma kisa ka hi nek mu na di nga ku kalma ma ngai ma hi mo dot na atop lam itung to ta a ikidong som to zel dinga tu ana nek zon na sep tung to ni na pa tang na a hi ya a hi kele lo chin na nga ne nei khata ya sang ni le khat kumina siam sin pol pi general headquarters sina entrepreneurship e mani ki to de la hi chi dan de na wa thon pe khawa hu chi loina YPA niulam ka I unit a hi line block ka ki hian ma in le khat ve thei pi na a hon bol wa hu chi teng khong a hi di kamu khak ma ki pa pi hwai ma cha thak takin ki pa pi thu ka hon gen he dot na to na pen ding a ka hon tel hia ya hi radio na ngai sel hia radio ka pak ta infal station am line le ka ngai gi gesima tu a tui buanga pen le phone khong a ki pana kha angai mun pol ma hidin ka ki the ki pa hwai ma
radio Akaswani Churchanpur hongki chitading ahia hoi pen Churchanpur station akipan jinglam dak ngale minute som ngale gyatin akihonga sun ma dak som tan hun se apai towa sunung dang ni lemin song ngale gyatin ki hongno ni na ni tak dak soma ki khak zela hio ki pa hwai kana zui to dia ki pa hwai ma unaw pa this one how veng nuam niulam ka a khosa emi pasal samet siam hi to I holimpi aman tuina tedim road Hebron veng niulam ka centenary hall kong zinga Hebron hair ti min voina pasal samet na ding mun nei a to a kwa pe umain vanai thegi ke ding he Akaswani Churchanpur dinga nahunman phatak nahon piak zia kida kakipa ko a nana sepa honglo chingin lan honglam sangin lan de sakna tampi kahon thukha nop a he Akaswani Churchanpur dingin Rosemary Samte